What can this thing do to us? Where is the keys? Akiranu kesi opotu isiriangu titongalo ko tonkalo Katakwi ajenu nebe na lemerai engareno na angoro komiti loka elosiwa ngesi isomatano. Kwa boma ile yalikuwa maneno nafaa kuanza. Ile mama ile amefunga hata yeye hapa nimelock yeye hapa. Bibi abudu. Esapatala Atumunan lo ejagete na ikara kaisare ngesopono jani kwape Joel Okabe ngesi opotu ike pajano bilotu kotoma ocholoni lo ajai oreke ejakaite Abdul Ilemut neda ayo mitere ebe akebero nejanta kwape Rukia Abdul ka akoke majuma akelo kesi isomatos akirono. Give me the number. Give me the number. Those ladies. No movement. Get me. Ibore ngesobu ijae kanyura adakuna neja situnga lu atukuno awanyun kajenonu esomasi. No, all better you take everything. Itu nga unu kere beti yansi toma. Bata nga tu unu kere. Itu nga no kala lo kere. Kwa wapi kere. Police kala. How did you get the keys? Kamera ya sige itabu ngara wasi ngazina. Kia pere nene jowe. Kaike. Ngono no ngina. Hello Tony. Sai panisi ngani pikipiki akote pikipiki. Pikipiki akote pikipiki. Ada ikie iko ini ya pikipiki. Limwenye nga para sana nyami ya sichana rai kwa pikipiki. Kalau ada ko sai tai manyiti ngoldo pa. Mama nga bala ya manyi ndo ma. Doba nga wakata manyiti. Manyi rele siran kwa tai. Engare nondo edini lo isiria mun Abdul Razak Hassan Kolo lo epolekita gwalanar kotan kalo Katakwi Charles Ilukol ka lo epolekita perushon Atumunak kotan kalo Katakwi Emmanuel no keso poti toranasi aswamisho etina aso kwanano esama unosi ko Katakwi erase no ile uchuno na sodite mamu ayo netana hosene siria mali echamu tasamsin aswamsho etikana tanya anonara ijo alos agolo kini tumani Togo ipitusi nyeni kwape utaja yare tungenen kelacho na aigolo okokoni toma Kotogo Adaun Ilapio uni ngala ete tonga daloma jore erai bore kena ronon ena shiyon kara eda ito sama ina sekirole bake be rukia konyo mera siria mutu ato mo bible mame bible echama kenete abanganu tu kana tangen alo ste kwa na bila re cholo ni po ado mo be ye jaka ito cholo ni Ebwa mame pero tene ikwenyi ingisi da mame pero tajeno ni ngagolo ni so cholo ni cholo ni go ito kinga uje to ngana ntoma kede padlock cholo ni lo aram o re Amuranike are bona to kiene orita kiebero isi shaon bala da ito ngana neni to sama jajo kine no ejuka kitani je sapatalo ai to sama kiedam to ni ko panda mama kieko wechai otenge ngare no ni lo Katakwi oriem owanyu be yeibor ne rone ni somo Katakwi ayapie na chakiona chudaka dobo ba chudanda abunera echaka igwaite tungana no kai Adaun Ilapio uni igwaite tungana no kai ubuni bobongesi na echaka chudan be ya chudan orai bobongesi ra chudan do da resa putangula twanare titunga ngune edolo tado katati na aino ketwene ngoli kai arai mamtungana neni anyu tasaputangoli be igwaito skesa saputangoli eraina na solita aiso mauni ko districta kalo Katakwi neda opoti policing luko Katakwi kwa ya ngasi ekalelo itungi wongon kimoria rites totoke apese Rukia Abdul ako majuma akelo papake ile muta Abdul kalo agolitai tomakai Joel Okabe toma Aidaris na ko police Kanuka TV East Francis Ochin ko districta kalo Katakwi.